Mohi dumela re boetse re a amohela mme re malala-a-laotswe o hasetsa ditaba ka puo ya Sesotho ke na le mosebetsi mmoho le rona e leng Agustin Letlalo pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele ke tsena. Following the interview with the three individuals that were intercepted at OR Tambo, it was discovered that these individuals were recruited by this female. Lekala la mafokisi la di-Hawks le tshwere babelaelwa ba bane mabapi le ho thaotha batho hore ba ilo lwana ntweng ya Russia le Ukraine. Moedi wa lekala la mafokisi la di-Hawks Mokolonele Katlego Mogale o dumetse hore mosadi le bana ba bararo ba tshwerwe ka qoso ya ho tlola molao wa matjhaba wa taolo ya thuso ya sesole. Bana ba bararo ba ile ba tshwarwa ka labone mantsibuya boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo pele ba palama sefofane se yang Russia. Mosadi eo ho belaelwang e le yena o kentse letsoho ntlheng ya ho thaotha batho ya lwana ntweng ya Russia le Ukraine o tshwerwe boemafofane ba maobane a fihla. Babelaelwa bana ba lebeletse ho hlahella lekgotleng la dinyewe la Kempton Park ka Mantaha. Mogale o re diphuputso tsa bona haufinyane di tla sibolla hore na mosadi eo o ne a sebetsa le bomang mosebetsing ona. Following the interview with the three individuals that were intercepted at OR Tambo, it was discovered that these individuals were recruited by this female who in turn was not with them at the time, and eventually she returned to South Africa wherein she was also arrested. She facilitated the recruitment between the individuals as well as whoever she is conducting, she is in contact with in Russia, but the intricacies and the details will be revealed as the investigation unfolds. Ka ole le mongantlo ba hlanka ba babedi ba sepolesa ba ileng ba thungwa le ho bolaelwa ho yona o boletse ha ketsalo ena e hauretse bana ba hae matswalo mapolesa ana mabedi ho tsosetsheng sa sepolesa sa Ivory Park a ne a kene letsholong la ho thibela ditlolo tsa molao Ivory Park Extension 9 ha tla thungwa ke babelaelwa ba sa tsejweng ba ileng ba ipha diminyane ka dipistolo tse pedi rifle ha mmoho le di-cellphone tse pedi. Le go tlalaketsa molao Northwest le ke ditse nako ya komiti ya nakwana e theilweng ho fuputsa diqoso tsa boitshwaro bo sa lokang kgatlano le tonakgolo le Lazarus Mokgosi ho fihlela mafelong a Hlakubela Isao ho ne ho lebelletswe hore ebe komiti ena e tla phethela mosebetsi wa yona kgweding e tlang. Dipaki di le nne di nelane ka bopaki mo legatong la ntlha la dithetso tsa komiti. Bopaki jwa bone bo ne bo itshetlegile thata mo dithutegong tsa ga Modisenyane Segapo yo o neng a thapiwa go nna motsamaisi wa mmasepala wa Naledi. Gape ba tlhagisitse tshedimosetso tsa kopano e go begwang fa e ne tsenetswe ke tonakgolo Lazarus Mokgosi ko go neng ga sekaseka go thapiwa ga Segapo. Kopano e go kaiwa fa e ne tsenetswe ke modiri wa maloba wa mmasepala wa selegae wa Naledi Ditaba Apollos yo lene a neng a paka mo bikeng eno. Mayor Clifton Groep o gateletse fa Apollos a na fetola pegelo ya go thapiwa ga Segapo ka taelo ya ga Mokgosi. It is clear that there was tampering with the bundle that was sent to the MBC's office. Baki ya bobedi Thabo Sejake e go tlhalosiwa mfana a tsenetse kopano e gone go sekaseka go thapiwa ga Segapo kwa go yona o dumelana le Group. Re Mokgosi o ile a kopa Apollos gore a leke go sheba gore ke eng ge se ba ka lekang go se dirisa go bona gore Segapo ga a appointiwe. I was not giving an instruction to him. For me, it was just to say, as a member of the public, these are my concerns. 30 million protecting an individual, where you can just go and re-advertise. When my informant, Mr. Sejake, was taking us through his bombshells, he started with the qualification of Mr. Segapo. Apollos o tla tswelela go nelana ka bopaki fa komiti tswelela ka dithetso tsa yone ka letlha le le tla itsisiweng. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. A re hatela pele motlatsi wa letona la lefapha la bophelo le ngaka Joe Phahla o babaditse kliniki ya maemo a phahameng e nehetsweng baahi ba lekeishene la Borwa Tuesprate profenseng ya Freistata.
Diphaposi tse tsheletseng tsa ho hlahlojwa, chemist le sebaka seo bana ba bapalang ho sona ke tse ding tsa dintho tseo kliniki ena e ntjha e nang le tsona. Kliniki ena ya Borwa e na le phaposi ya ditlhatlhojo tsa forensic bakeng sa mahlasipa a tlhekefetso ya bong. Ba bang ba baahi ba re la kliniki ena e tlo ba tswela molemo, ho lokela ho hira baoki ba bang ho qoba mela e melelele le tshubuhlellano. Ke thabetsa ho fela kliniki ena. Ho tu sebeletso di slow, mara bo sister kana ko ngo well. Re bone diphethoho e ka re hospital clinic ena role e hore fela e ka bula 24 hours. Phahla o re lefapha la bophelo le na le manane a fapafapaneng ho phatlalla le naha ho ntlafatsa dipetlele le dikliniki. What happened then was we acquired specific grants, which is called the infrastructure refurbishment grant, which then looks specifically in those districts, but as I say, it also expands to others, just to make sure that we learn from this, working together with other programs. Tonakgolo ya Free State, Makhweng Letsoa Mathai, o ipileditse ho baahi ho sireletsa sebaka sena. Letsoa Mathai o entse kgoeletso kgahlano le melata e fumanang ditshebeletso tsa bongaka ntle le ditokomane tse nepahetseng. Let's really limit the issue of just bringing people inside the country, and especially the small towns where we know that for now we don't even have enough resources to cater for everyone. Kamohelo Tshotetsi, SABC News, Duespruit. SABC Shabangu ya dilemo tsa 33 o se a le haufi le bula station sa hae sa petrole motsaneng wa Nkomazi Mpumalanga. Lefapha la Temo le Ntlafatso ya Mahae, Mobu le Tikoloho le file Shabangu tumello ya tikoloho ya ho hlahisa mafura ka diplastiki tse tsosoloditsweng. Lefapha la Ditaba la SABC le qadile ho etela motjha enwa ka selemo sa 2012 mo le fumaneng hore o hlahisa mefuta e fapaneng ya mafura ka diplastiki a sebedisa disebediswa tsa hae tseo a iketseditseng tsona ka matsoho. We were collecting e-waste, then from there we used to pyrolyze it. Then after pyrolyzing it, we have a pyrolysis oil. Then that pyrolysis oil, we distill it into diesel, petrol, jet fuel, gas, and also generating electricity. So with those long chain of plastic, we break it into smaller chain, which is whereby we are reversing the process of creating a plastic. So we absorbing all the gases that are inside the plastic, then it's whereby now on we have the last product, which is diesel. Moe dibile hakalo tsa kajeno ho fihlela re teana hape nakong e le bua latela salang hantle.